Thirtu te in sawi in si bai vek hule tun chum video a chuan hnuhnungah hian India hi enganga pawimawh nge ani don ti chungchang kanon let don ani Bible hianin langsar taksi hianin thil tam tak hi alo thupa chungzinga chuanin hnuhnung hrilokna lo thleng tur zinga hianin ma khosanga civilization changtlung le hlun tak India hian pawimawh na le hlutna anei don ti soita ila mak itiangem he thu chungchang hi Sunday school an soipo isingai kherlawang mahse tunchum video a chuanin khovel hi ilo thlir chin dan ang nilawa akal dan te Bible i han chiara ilo mitthla dan emaw irin dananga akal lo dan te chungzong zong phena chuan Bible thu te hrilokna ropui tak tak te kan ngai thla in kan chiar china mahse heta hianin India hianin hnuhnungah mishing ten chapter pawimawh tak kan dai kai tura hian rawlh lian le pawimawh mai anei chungchang kan soi ho don ani he India ram kan soi hi pathian tam tak biak na hmun ani a gurus te sadhus te thilmak tak tak thlen na hmun ani Europe khomwal puya chongshang shang an hmanain he India rama hian chongshang shang atam zoka tharau lama aron din chhuana te le azom puite po athok maya va chui don po a har se boka heng sa khwana ti hil le tharau thil tam tak te hi a in zom dan ang chat chat po chui chhuak theilo ma ila chanchin chanen hianin in zom na alo nei tlat mai ani nie chu chanchin cha ma sanga Israel ramachanga lowin chat ngei mai nen khan chuta chuan to mai lovin chatuan thleng le hun local tur thleng khanin zom aron nei tlat si ani heti hian ilo ngai to ani mai theya India ram ming hi Bible a inziak lo shim ti im ni soidik na chen po ineyang India ti tak hian Bible a hian inziak lo reng ani mahse Bible hianin ziarang te kaldan te an chet vel dan te le kongshang shanga namzia rang alo soilan na hian chiang takin a hmu thein a sha thiam thei ani a chang phei chuanin angia langana awa soilo te hi thu soiring berte an lo ni chin thung sia I thil soi chu enge omzia iti paltakin enge ka thil soi omzia chu shechiang turin Genesis bungso ma khan ilo le tila nam shang shang te an lo omdan kha ani khovela khanin tuina sataka ale hnu khanin mishing te anin thapun nan khan pathian khanin nova thla te kha amanga chungte chu afapa semate hamate le jafet tha te kha anni thatu an han chui reng reng khanin jafet tha thla te kha mi hianin an chanchin kha anjir tamlo maya ma se voinia chuan ani ta hau lo mai a chan chu jafet kha gentle tam tak te pa hi ani tlatani afapa javana chang khanin voinia Indo European kan ti mi te hi anon in tha chauzel aloni a ni Indo European te hi anni he thumal ringot po hianin ibeng chu aron tun sha to lo mo rindan chuan jafetha fa te an thla te kha khothanga te khochaka te Europe le Asia khomwal puya te chuan wagdarin chitam takin anin thla pung ani khochak lama anin zar phar chauzel ta ka chuanin tha tam tak te chu he khomwal pui India rama hianin anlo omta ani khata chang che khanin Bible thon thu a hianin India hi abang hau lo ti asha thei ome namte DNA kha he nam India hian a betani chu abulin chan na chau alani zui Bible kan en chuanin namte anin tha chhon dan te sumdon na anin nei ton dan te culture shang shang anin tha pol dan te le anin nei pol dan te kan hmuwa chumi ti fia tur chuanin lalte pakhat na bungsom changsom hni pahnih kha ilo enila lal chuan chu lal Solomon kha nia tuifin ria ta chuan hirama longrwal kopui tu Tarsis longrwal aneya Tarsis longrwal chuan kumthum dan zela rangkachak te tangkarwa te sai ngau te zong te aron te anon phur si china ti na inziakani han ngai twa te aron hi khoirama nge om chu India rama om hi ani chuan Solomon long Tarsis long lian te kha India ram thleng hian anron kal ti na ani theyangem tin chu ba ka mosola te Solomon khanin ala ti kan hmua tin exotic animals ramsa wang tak tak te ala khoma tin lunglu chi shang shang te po ala khom ti kan hmu ni
romlal ram hun ma dei to khanin khovel pumpui in sum don ton na zinga khanin India kha alotel ve reng to aloni sum don na chau kha anilawa culture tepo atela tin tharau thil po atel ti nani engwange kan ti chhuanin India ram hi asa khwana le tharau thila athuk zia le aro pui zia chu voini thleng po hian hai thei rwal anilau ramshang shang te chuanin India sa khwa Hinduism yoga te ronzirin pathian an zonna atan te po khanin Hinduism achang hianin pathian an ron zonga chutiang chuan Europe khomwal pui achangin mitam tak pathian zongin India rama hian an local chhin reng ani mahse he tharau thila an ril na le thuk taka an dai na hi ring tu Christian in ti tam takhianin a phena thil om hi an muthiam kher om love chumi chungchang ti fiat tur chuanin thoma chanchina changin kan mu thei ome thoma kha thoma ngei mai leli swa aron in lara ring hlela anak ka zen lo chuan ka ring lawang ti ngei tu thoma chanchin khani thoma kha Roma azin lova Greece azin lova India rama hian aron kalani Christian ten anin hlan chonda na chuanin edi somnga pahnia khanin thoma chu India ram chimlam Kerala hmuna chuan longin aron kaya chu lali swa Krista thina hneya kai thoa omle achanga kumsom hni borvel nuwa ani tinani chuti lai chuan pole chuan romlal rama khan kaushan kha alodin chauve lai tak kha ani boka chuti lai chuanin thoma ero chuan tuipui sente chu ron kanin India rama chuan aron kalta a India rama aron kal hianin ram huai bia a tharau thil shemi alote hnena chanchin cha ron shil ani lawa India ram aron thlen hianin mitam tak chuanin tharau khovel an she chianga tin sakhwana lian tak tak Hinduism te Jainism te Buddhism sakhwa te alo om to a mi te chuan tharau lam thil hi an man ni khwa pianga an vati zeu zeu angkha anilawa an nuna thil betlat ani awangani amai ro chu thoma khanin ama an lo shat ngai mi alo thil ron ken aneya chu chanchin cha gospel kan ti hi ani thu aron soya aron shil mai ani lawa voini thlengala om pol hote aron dinani Kerala mar thoma sa khwa te chuanin an zirtir na le an sa khwa ronin chan na chu zirtir thoma achanga in chanani ti in voini thleng hianin an la soyani chumi om zia chu chanchin cha khan Europe khomwal pui a thlen ma khanin India ram hi alo thleng dai to ti nani ai chang zokin kan soyanga India hian chanchin cha hi Romina Krista an hmelsha ta ma an kun ma dei khan alo she to ti nani chuti chung si chuan mitlep te hian chu chanchin chu an soi si a engwange ni tang le khovel pumpuya chanchin cha adar ma khanin India rama chuanin chanchin cha chu shilin alo om dei to a ama ero chu voini anga hian soizui a hlo talo em maya tin hnuhnung chungchang soitu te le shiltu te point he thu hi an soitlem em maya hei engwange niang le pathiani na rawlh na fel tak anei le thil tum fel tak anei hi kan che thiam lo zok ani theyangem heta hian thungai nom le poimo em mai imphum ru a oma lali swawana alondona azirtir te hne na thu cha hnuhnung ber a shil khanin khovel pumpuya kala thil siam zong zong hne na chanchin cha shil turin atia chuzu mathaya bung somni paryata khan kan hua pathiani na hnuhnunga athil tumber chu enge ni ta ang kan ti chuan khovel pumpui akil khor ber thleng hian chanchin cha shila a om hi ani kumzabi pakhatna hunlai phei kha chuanin India ram hi khovela amora omnia ngai ania chu wanswain thoma kha aron kal wanga awai sen emawang po ni kher chuang lawin shillok na kha ron thlendik tir turin India rama chanchin cha aron keng ti nani a mission chu aron ti hlotling ta a khovel kil tina kala chanchin cha shil tura kau ani na ang chu aron hlen ta ani chuti ani chuanin he India ram ma sanga changa sa kho hlui tak tak an lo biak to na le an lo chom nun zel na mun hi tin tharau thila po na sataka chakna le tharau thil shangina bu akhwar na mun hi pathian hianin mai lovin hnuhnungah shillok na athlendik na tur hianin oluk takin alo vongreng ani theyangem
chu ti ni chuanin khovel pumpuya chanchin tha shildara a omna tur chungchanga hianin India hianin mo phurna lian le poimo tak anei thei ani mai angem chumi shefia tur chuanin aya thuk zokin I hanzir te ang heti hian soita ila Michan khat phei chuanin lali swa Krista kha he khovela a omlai khanin India ram leilung hi a ke nge in aron rapani ti in anlo soi china chu thil ni thein alanglo ti po ke pon karing ani ama ero chu ancient eastern tradition anti hi a oma tin apocrypha bu chen khata po chuane inzia kani chu lost year of Jesus anti a lali swa Krista chanchin inzia na ommi lo le a bowangwang athang bowangwang na hun kha ani a kha a chanchin shat mi lo silent years kha no pangte ani achanga rongbola a chhuwa ma inkar kha enge ati a khoya nge akala enge ti chinti kha shat ani lo shimshim ani khang hun lai khanin khochakla ma te zenin India ram leilung po hi alo tlo ve reng thei alo ni mahse heti hian kan soite ang he rindan emaw pomdan hi canonical scriptures Bible zirtirna a inziak nen hian chuan adang de ani amai ro chu he pomdan emaw rindan hi kumzabi engemaw zat liam ta a Christian tele India mi tena oka a anlawin hlan chhon kha ani thung engwange kanti chuanin tharau lama real charm ngoi te tan khanin engemaw ni kong tak khanin poimo na riau anei thinwang ani India ram hi ram tharau thila engemaw ni taka thuk taka zungkai ani tia shat ani a philosophy ngainom tak le ropui tak te le masanga changa zirtirna ropui tak inbun na munani e ti in shat larani a chuti ni chuan lali swa Krista khan ahun silent years chung khanin herama hian hun aron mang ani theyangem mi chetla enturte ngoi renga an thu longai thlaturte emaw zirtirna rompe turtal po in chu chuan omze poimo takle ril tak anei nge yang amero chu thil chu irinda na ni lawa ipom zong ani lo po in thil dang pakhat pomlo theilo a oma chu lali swa Krista na em azirtir te zinga mi chuan herama hian chanchin tha aron lu pui hi ni ti chuan Israel ram pona masaber ni turin India chu chanchin tha dong masaber ram alo ni ta ni chu thil thleng pal ani ringot lawa thil a pattern zia anga ron kal chaute zinga mi ani ti asha thei ome Bible kanen chuanin pathian hianin a thil tum ti hlotling tur hianin mi pakhat cha man chang chu anei thawa mai ro chu a man ber chu a hnam mangin nani ai Gupta ramte amanga Babylon ramte amanga tin Persia tuna Iran kan ti tak te po hi amanga tin Greece te Romnal ramte po kha amanga ni chu wang chuan India hi engwangin nge a man lo bi ngotang le heram tharau thila zungkai thuk tak mai thil mak tak thlen na thil in mil lo le in kal tak omna mun ni boxi hi tin mitam takin tharau thila ril cham na anneya shabel du na anne na mun nge hi mahse ta hianin tension sang tak a om ve thei boka India hian Christian sa khwa a endan le Christian sa khwa te ne na an inkar hi ma sanga chang to khanin a har sa chin em maya India ram hianin chanchin tha emaw lali swa Krista kha anol fi thla chakani lawa pomna chin chu anei ve thawani amai ro chu apom dana chuanin khang pantheons pathian engemaw zat abyak te zinga pakhat anga khan alaluta chumi omzia chu puanliang tak mai thil moi taka in seya oma zia shang aneya chu zia pakhat zinga mi anga chuanin Christian sa khwai hi angai ve chawani ang guru ste tin ma sanga chang thil mak tak lo thleng chin te an sa khwa ser le sang le culture tradition zong te zinga mi ang lek khanina la lut ve chau ti na ni mahse chung har sat na le boina shang kara chuanin Christian sa khwa chu apil bau mai lova arun ding kho chhuak thei chin ani arun ding kho chhuak mai ni lovin mi ipte a thimei tura anda lu achu a ain sain arun parvul te chin zo kani Martoma Christians haute kha han en la tin Northeast India Christian sa khwa a chandan te han en la engrama hianin kumzat chung liam ta leka khanin Christian sa khwa hi na satak mai hianin aron changin aron alzok ati thei ome
tin chu mai ba ka British ina India rama oblai khanin India ram kha anron opa anron chendara an hnuhnungah an da ngotani lawa British achangte Portuguese achangte Dutch missionary te kha anron kala chanchin cha anron kengzok zel aloni a thon thu chingchive tak chu ani reng bokani colonialism India ram opna khanin India rama khanin hliam na sataka hnutche a mahse khang boina ka ra khanin chanchin cha chuan zung alo kai thung se ani ti chuan Bible chu India rama chong shangin lelin alo ni ta a zirna inte mun shanga siami na lo oma tin biakin po mun shanga dinin alo chhauta a mitam takte chu Krista hna an local ta ani heti chung hianin India ram hi Christian ram alani chuang khau lawa hei hi anihdan tu reng po anima na achan chu India thashui chakna chu mi chi shang nam shang sa kho shang an khom na chuta an chan wal na chu ani bera pol shang emaw nam shang sang hi chuang na ani a chong chi shang za chuang lai bokani tin sa khwana an mandan shang po sang chuang lai bok thupuan bung sari changa bung ko inkara thu inziak alo soilok na hi mi puitam tak tu ma chher sen lo nam tin zinga mi te chi tin zinga mi te mi tin zinga mi te chong tin zinga mi te chungsang alo soi hi India ram hi ani nge yang mahse heti chung hianin India ram hi chanchin chaina a thlen kim lo na hmun tam ber le liam ber pol alani nge yang achan chu India rama hianin mipui an tam bera mipui an tam ber na chungchang te na ringot hei hi ani lawa mi te minti har tuatan man apoi mo em thongani achan chu mathai bung som ni pali chang som pali cho heti hian lo soya tin heram chanchin cha hi nam zong shat tir na turin khovel zong a shilin na omang chumi zo a chuan top na chu alo thlengang ati sia hemi ani awang hianin chu chanchin cha chu shil ani theina tura mun poimo ber chu India ram hi alo ni ta ani heti hian han ngoi detla han ngai to chente hun top kan nai to ala li swa Krista hi alo kal chep to a chumi ma chuan chanchin cha chu shil kima a angai sia chumi atan chuan India rama chanchin cha a thlen phak lo na te po chanchin cha thlena thu shil angai ti na ani achan chu India rama chanchin cha hi apoimo ve satle ani ringot lawa ti mak mo ani thlantur zinga pakhal ve mai ani lawa apon lang po ani heklau hei hi shillok na thlendik na atana thilpoimo tak ani thung si ani hei wang tak hian alom Bible shillok na chungchang kan soi reng hian India hi kan mai theilo na chantur chuni thu kan shilte namte ta na kan chong chai te po hian India hi kan shereng turani India hi mission field lian takania heti lai mun hi tharau indau na mun tur le mun poimo ber ani bokang heram hi ma sang chang to in thu takle bumna imbe fat na kara omania milem ambiak na ram ni in temple te po na sataka sakna munania rim tuite an hala mi puite chu van lam hoin an chap vak china hei hian ati chen em chu heram hi tharawa aril chamani chuti chung chuanin chanchin cha ero chu an hnar tlat thung si helna hi Bible kan en po in thil tharani lawa mi in na sataka adawdala a helna apiang muna revival harna na satak aron thleng chinani India po hi chu tiang mun tur chu ani theimayangem heram lian tak moi taksi ama ero chu khir khan taksi hi pathianin athil makro pui tak aron thlentir na tur le aron phar na mun tur ram chu ani theimai lo mo tunhuna hian pathian chuanin ring tu te chu Mumbai ate Delhi ate Chennai ate Shillong ate tlangram mun shang kil khor tak achangte bazar boy kara te tin chumai ba ka kaushan intereu te a impol khoma omchin te hne chang hian ama ring tu te chu aron kai har chan chau mek ani mai lo mo hnuhnungah tharau tam takte sengkhom na tur mun chu he India ram nge hi ani boksia chuti ani chuan nang le ke hi chumi mutur te jinga mi kan ni theya chumi atan chuanin kan soyanga kan shilanga kanin buat sayanga kan chongchai bok turani India ram hi pathiani na hunbi arwat na konga le arwa man na konga atelani ngai chuanin engthil kan hu zong hi history ani satliango don lova
shillokna athlentikna ani don ani shillokna athlentikna tur hianin tuma amimala nga anningai lo chuta zona taktak om theita chu India ram mingi Bible omangem ti lam ni tolovin India chuan engkong nge athanang ti ani to zo kang Bible kan han en chuanin ram shang shang te hi geographically le leilung omdana in chen shang an nilawa tharawa ramri in khamna mun vek ani ti kan che thei ome pathian thu tak an ngai thak dan le an zom danang zelin rawlh sakten anoma malsom sakin anom boka ti khurin anom boka achang chuan choisanin anom chin bok ai gupta ram te kha han ngai twa te tin babylon ram te Nineveh te tu na chuan India ram hi han ngai twa vele la he India ram pathian tam tak an nei na mun ma sanga chang to a lal ram in sun le lal shang shang lo chhuat to na te o in ni thlenga revolution shang shang alo om chho dan te he ram pathian te ne na rim tui hal chin tu te champwal te chammur mura kut shang shang nei na ram tin lui te po pathian anga bia a ser tu te ram tin he ram mi pui makta duai te lina laliswa Krista ming an la shiat mi alo na ram hi chanchin cha ti thumal po hi thu thar nia an shiat na mun kholaya te tempula te le tha tu achanga chhuan tam tak te a thlaraw in do na na sataka a thlen na mun ram hi voini thleng hianin thei hilin alo om lawa pathian hianin a hoisan lawani ale khaphe ka chuanin India ram chanchin hi aziak renga anod hrelo ani nawa huna changte solomona achangte le thoman he ram ara thleng khanin India ram chuanin thlaraw in dona alama chonin kongpeng chuama ading renga voini thleng hian chu thilawang chuan ala hel reng do nem nge nia ala bang tlem te te hi anon har jok don chung chuan lo om te chuanin pathian nung chau chi bai kambu ganga ama chau kan zuyang anti don jok milem dang ni lovin philosophy mo zirtirna thushil shang shang te zui to lovin laliswa Krista chau chi bai kambu to ang anti jok don laliswa Krista chu cross a khen be no ma phumi na oma ni thumnia kai thoin na oma he thu puana thu inziak zong zong hi poichi emaw entirna satlia mai ani lova shillokna poimo tak mai hnuhnungah khove pumpuina kan dai chho tur chu ani chuti huna chuanin engnam ma hi hnuchhia ani don lova chungzinga chuan India po hi hnuchhia emaw hoisanin om don lawani engpol emaw engnam peng emaw ma hi mai ani lovanga chhiarlo ani hek lovang nam shang shang te chong shang shang te po tu ma mai ani don lawa chungzinga chuanin India po hi atel ve ani totorod hnuhnung aron ri ka laliswa Krista aron kal le huna chuan India hi khoisai ta nge a omang Krista lama chang nge ania adodal zong zokin a omang he indo na hi politics a indo na ani to don silova nam shang shang ni wanga indo na ani don heklau tharau thil taka indo na ani don sia chu indo na chu voinia hianin chanin na om mek to ani heta hianin beise na om a oma chu revival harna hi ani revival harna hi langlo lama hianin athleng chho mek zela mimal ina in khom chin te reute te a in khom chin te po anron althar zela kumlama lanau pangjok ten thutak anzonga missionary te chuan annun na anhlana mi lanau pang tak tak a meya pa in laliswa Krista ming chu kwai sen takin an chana an din chwa puingam ta khopuya te thingtlang le aya kil khorzo ka te po India rama hianin pathian hian thil engemoni a thlentir mek zel chu ani chu thil thleng mek chu nangma nge hian I thlir mek chu ani heta hianin ti pal thil thualo om minilova pengte zinga mi ini zok India rama mi ini emaw India ram tan ilo chung chai chhin po ani thei emaw India ram hi hetiang ang zonga ngaihdan inei masak na ber emaw avoi khatna po ani thei bok tuna chuan hei thil mak ani lawa thupar poleng po ani lawa India hi Bible a hian atel ve nge yani aming angor khan a omlo po ani thei ama ero chu India hian ti tur engemotak ane yani India hi pathianal ram tan te chanchin cha atan te hnuhnung shillokna thlendik na atan te hian ampoimo em mani
chuwang chuan tun hun hi India ramtana chongchai hun chu ania India ramtan chongchai turin ka som cheu ani hnuhnungah pathianin abu te aron seng huna India ram hi atelvea mun poimo tak achang theidon ni in iring ve em ole khati zong kha tun chuma video kanon le chhuak theite chu ani e